Ang edad karon 26 anyos, nagsugod ko pangalagad sa Ginoo, 16 ko ato. Nakita na ko ang panalangin sa Ginoo na sa dihang mosunod lang jud ka sa iya, i-bless jud ka niya. Mao na nahitabo sa kuha karon o encourage you na mangalagad ligwid sa Ginoo. Kay dili pa ulahi ang tanan, no, moingon ka murag dili naman ko mabag-o. Ano na gyud akong sitwasyon, makasala na kay dili pa ulahi ang tanan. Kailangan lang gyud mo nasugdan lang gyud. Kay ang Ginoo kung masugod lang gyud ka, naa siya kanunay andam na mudawat kanimo. Kay gihigugma ta niya sa iyang gugma na walay paglubad, gugma na walay susama. Ang Dios mahigugmaon. Kung ang ginikanan gawd nato kabalo daw basyan o dili na sila perpekto kung mangayo ka, ihatag na nila ang para sa kaayuhan nimo, lalo na ang Ginoo na siya ang labaw na gamhanan na kayang muhatag sa tanang butang natong ikinahanglan. Ang kinahanglanan lang gyud nato ato ang i-welcome ang Ginoo sa tong kinabuhi, panganduyon nato na masinati ang presensya na ubanan ta niya sa matag adlaw. Kay bisan pa og mahimo tang successful diri sa kalibutan, makagraduate ta sa pag-eskwela, makatrabaho ta, dagkog sweldo, pero kung wala si Jesus, useless gihapon ang tanan. Hinaot na encourage ka ni na testimony, padayon lang o himo ang Ginoo mo ay imong kusog, ang imong kadasig, ang imong tanan sa imong kinabuhi. Salamat kayo. God bless.